ole mizo missionary martyr te reverend si chong liana siak kan ngai thlak chun zum le anga pu Emmanuel lalmun siama kum sang kha jakwa som thum paru ka tanga sang kha jakwa som kwa le pali pu Emmanuel lalmun siama ra sel hi mitam berin mun siam tia an ko ania kum sang kha jakwa som thum paru ka unau pali mi pa pathum le meichia pakhat jinga pathum na ni in Cyril zo bung huna alo pianga apa denga ra sel ania anu chu sai veli ani anau panlai hun hi Cyril zowa amanga heta tang hian leng puya an pema om hun beng belin khongheta an neita a leng puya hian anu le pa ten an boral sana a u mi pa te pani mar khothanga le lal chung nunga te chu leng puya hian anom zui ta zela lekha azir sang lawa pol kwa thleng azir pumun siama hi missionaria akalma hian Burma sipaya atanga sipaya tanma in pathian rongbol tura kauna adonga chu kauna ahria chu sipaya tan lain athin lunga chiang takmai na ron rinon le a chuta tang chuan anha ban sana missionaria in peka adam chung nun lalpa ta na man ngei du na lian tak anaita a hemi chungchanga ama deiria ama nge in azia khi tar langila missionaria ain pek chan chu achiang ber ome October ni somni pariat kum sang kha jakwa samruk khan sipai katan lai fian real tong trai na kamang chu lalpa chu ka thinlunga aronin lar le ta thut maya chuta chuan ka thinlung minti war saka ama mi kani zia le achan damna changtu kani zia te min han hriat tir chu lungchhia in mani chau chuan ka tap chuak tawak maya chuta tang chuan achan damna hlutak changtu ni si atan engma tangkaina kanei lo zia ka hre chuaka ka thi aya thi tan chuan engemoti ve nge trulti na le bat nei ve tlatin kain hreta a sipaya ka tanlai ania kan battalion chuan operation kan luta chunglai chuan lalpan min ompui nia hriat na kanaya hlaupo kanei mang thin lova thian te phei chuan mak min ti hle in ka hria in dona chuan lowan duai ta hlau pheila chuan ai kai min ti ngei ka ring kan ral beina chuan ka omna lam sir lam chu kan van nei thei hle maya thi na tur oma te po kan him le hlau thin chung te chu chapo thu hla ni lovin lalpa min hum him na le arong bol tura min lo buat sai na ni nge in tun nuwa ka ngai tua hian ka hria ani chung lai chuan Christian tlang au bu ka mu voi khat na chu akoma hian zol nei hose thu lainat dong lowi chu ka laina tanga kami ni ngai lowa chu kami ini ka tiang ti ziak chang ka han mu chu karil ru a khoi em maya ka chiar non sek maya ti chuan he bible chang ngei mang hian lalpan ka thin lung chunga tharau boral turte lainat na le ramthima rongbola pen chua chak na min lo peta a lalpan arong bol turin min kawani ti kalo hre chiang ta a ko na chu changin kalo pen chuak ve ta ani ko na ti chiang tu kan soyanga ka soi tur hi then khat chuan kan hre thiam lo te po ani mai thaya ma se soitel trul ti na kanei chung hun lai vel chuan ama da ya tang po in zana kamumanga hian mi pani mei chemel pu korfual war lakha vantir ko ti maila ka mu fo thina chung te chuan min lo kom thina ka ding lama te min lo kar che a min lo kalpui thina an thom no war chu kalo hmeng bol hloang ti hi kalo hlau hle thina khovela mani ma khwa theu ngai tua in tlan siak na min lo tlan puya naki na chuan chumi te chuan isipai thom hno hi battalion akalin lipla chumi hnuwa chuan kan hena local le angche isipai thuam hi zong abal ema in thak angai ani an lo ti a chuta tang phei chuan sipai atanga bana lalpa ko na chan chu kalo tum ta a chumilai huna thilmak
pakhat le chu kan sipai tan na post nga na a chuan tlang chung post atanga ka thianin tlang hnuai post atanga ka kal chho lai chhun re lai taka min lo en chuan ka ma korfual war hak kalin alo mutlat maya chu kei chuan ka mu ve si lawa tlang chung post ka thlenga min lo zota mak ka ti chuan van tir ko ani don chu ti in ka chang hiala kamu manga ka mu nen po chuan a in mil angreng hle in ka hria a lalpan a hringa hran hial po in a rong bolatan min lo vengin min lo buat sai ni nge in ka ringta ani sinot mission bot hnuaya a tho ma hian kumsang khajakua somruk pasari le somruk pariat rupia chera boarding school a lo nei le cho chhum te in a thoka rupia chera boarding school hi abulin tan na chu lokhi chera zol nuama mi thahnem ngai ten an din ani a chuta tang chuan sai kho thlir bul tei rei kama sinot hriat puina in kumsang khajakua somruk pathuma son ania heta hian mun siama po hi azu thok ve ani kumsang khajakua somsaria kachar hachek tlang dunga tel tlanga son ani le a kumli cheu a om hnu sangkhajakua somsari palia sinot mission botin an school le thoktu te chu ala taveka tel tlanga tang chuan karot le tlang puin kara son ani le a school minga po Winchester school ti in Reverend VL Zai thangana thlaka tuna Winchester school ramhlun boarding khu ading chhota ani ti chuan mun siama hi sangkhajakua somruk pakua sinot mission board hnuaya athok veta a leng pui ko thana tanga chuak ani a sinot ina chom ma hian sinot kaltlangin luangmual ko than chomin athok ani sinot ina lak nu hian borei ram thara sangkhajakua somruk pakua tanga sangkhajakua somsari pariat thleng athoka sangkhajakua somsari pariat tanga sangkhajakua somriat paruk nalzola sangkhajakua somriat pasaria ATC a missionary training sangkhajakua somriat pariata TTI ya zirti to training sangkhajakua somriat pakua tanga somkua boraya aom le a somkua le pakhat tanga somkua pali athi ni thlengin darla ka athok ane arong bol chung hian kum sangkhajakua somruk pakua tanga sangkhajakua somkua evangelist teacher na athoka somkua pakhat tanga somkua pali evangelist na athok ane nupui fel taklal biak remi anaya fanau mal somna po andong thle a mipa pathum le meichia pathum nain fa paruk an nei sinotina lak tir khan tuipui baria an handa phota ma se ram boi har sat zual lai kha alania sipainan mana nasatakin an sei sa a abeng a chet hlen pha ta deuh nge nge aom hlei thei tak lo wangin sinot ho tu ten boraya anda ta jok ani hosea bung ni chang som ni pathum thu laina dong lowi chu ka laina tanga kami ni ngai lowa chu kami ini katiang ti thu hi atui puin athin lung hne tu le ama nor chuak tu po ani ama hi mi je zoilam lungleng mi zaidam no panglom thei tak tong trai mi le pathian tri mi takani zaya ngai na le a hlapo som palivel chu aphu ve nge nge ani nalsola tholain ko thanu pa ta nan thanga heti lai hian missionary te po upa thlan thei an lania kum sang khajakua somriat pakhat bairabi khothang presbytery in khom puin october ni som pakhat khan nalzol upa ta nanem nget ani kum sang khajakua somriat pakhat kum top lama tangin asmai na ti buai tana henat na hian na thi ni thengina ti buai ta ani anat na lo zual tak deuh nu hian puk zinga tongtrai dam theipan tumin darla ka tangin an chuaka a chau dewa wangin tui ruma an chama heta hian anat na chu ron zualin an kaltum na puk jing po thlengman lovin november ni som paruk sangkhajakua somkua pali khan lalpa hne na ha chol turin akalta ani arwang hi motorin tui ruma tangin west phaile nga phur chau ania chuta tang chuan motor dangin dap chua thleng phur ani le a dap chua tang chuan aizol tanga local truck lianin mamita phur chho le ania
ko ran ho in an lo hua ka hun ser man zwa darla ka kalpui ani le ta ani darla ko ranin lo hua kin choi moina an lo hlana ti chuan November ni som pasari kumsang kha chakua somkua palia Reverend Lalbiak Vulmoya bial tu pastorin darlak Presbyterian ko ran biak ina avui nuwa than muala ropui taka thaliam anita ani tlangwal silal tlan thanga kumsang kha chakua somnga parukatanga sang kha chakua somkua panga tlangwal al tlan thanga changte hi pu rual cha chinga changte le boy nu ni hlon do te fa panga mi pa pathum le mai che pani jinga apalina ni in February ni ruk sang kha chakua somnga parukhan kho chete tuna samtlanga apianga kum sang kha chakua somnga paruk zun thla tlan thanga po thanga mi lek ani lain melria ta anpema melria ta hian anom hlenta ani school lu drual ani in melria primary school aluta middle school chu hlim ena akala matric chu serchip government high school atangin apas chuaka PUC po serchip college azurle ani college kallai hian missionary kalchu aril ruwa om fo thina ma se official na that vak lo wangin azuam lo deuh thin trum khadadam lo chu a serious viau maya dam chu le po ain ring lo hial ani ome pathian he na tong train adam le phot chuan missionary kal nge ye intiama pathian khongaina awanga alodam le nuwa chuan khodang hoi to lovin missionary kal thaida na ngai tu ngalta ani kumsang kha chakua somriat pariat kumtira mission bota missionary na chu adil veta a SMB chuan ala a ani po alom hle a sinot mission bot chuan February ni ni sang kha chakua somriat pariat appointment a siam saka gundanala kachatlang rama om turati ani a athona tura akal chu main an bial sanding committee ro manna in February ni sari sang kha chakua somriat pariat Sunday ya ama thana mua lung thu khau ran biak ina nei ani a du sakna thil pek le zai pol tenen ursun takin in thana hi bial huwa pa buat sai ani tlangwal sil tan thanga hi fiam thu thiam tak a omna chuan an nui deuh dar reng thin milim thei tak ania har satna le nanna po mituar chel tak ani bok zai angaina a music lama hian a tui hle bok ani sinat mission board in a tho na tura an ruat gundanala kachartlang rama chuan akal tangala heta hian kumni sangkha chakua somriat pariat le sangkha chakua somriat pakua a oma sinat mission board thotu ten parvatru home mission sauta an transfera heta hian sangkha chakua somku atangin ahun top sangkha chakua somku panga thleng kumruk chung a om le ani anun kai suai tu atana a bible chang in hanan mathaya bung som pakhat chang somni pariat le ni kuwa nangni thokrim le phurit phurzong zong te u ka hne na local ula keiman ka cholti rang cheu ka ngong kol chu nuama ka phur po zangani ti hi har satna to lai po in anun ti ha dam tu tan a mangtlat thin gundanala a omlai hian voi ni an a in an roka eitu nei lo khopa an roka athil du ngoi an lak sak po in an mamo ani yange ti in atong try mai zoka parvatru omlai hian central secretary pilamatangin leadership training an vanai puilain misualin amut bu zongjong an ruk sak veka alukham chau an lalwa khowo lai takani awangin athinur thlak le zual ome ma seni chuan e hei lukham kala changalom an ra theilom sia an mamo zo kang ti in arutu te lam zui chu trul ati hau lawani home mission sauta alu tirin parwawan chakma veng lama a om phota parvatru bru veng lama ain son le a evangelist ti charin a om ani hetia thanem ngai taka ronga bol lai hian malaria nat nei nati buai chho ve ta a kum sangkha chakua somkua panga kum tir lama an tho pui pulal biak liana fa pa lal ven hima kum hni le chan ve chu athia an khuwa biate a ruang lak ania tlana po hian ruang chu
biate thlengin a han zui ve a hemi tum hian athisen ni in malaria sik an hmuwa ma se dam doi te aya a tha chho ve le maya a thona lama a ho le a khuwa sik zui le thina akal kitni a that lo telawangin ama po avunga thayang anga en kolonia a that so lo e mawangin mun puilama in en kol turin antia mitlom ngai takani awangin akal du mai lova an pasor lalbiak chungan thadon lawa ria da wangin kal ngei tura anor lui hnuwa september ni somni panga sangkha chakua somkua panga a parwatu atangin na tho puite nula larin moye staff nurse langwal walal rawale pu kamaten wathom puya anruai phaya pastor le zai chona ete 10 tuichong tlanga anlo muaka motora kalthai ani lo wangin chongte lui nili lai zo in a chawzual chang chuan an pothina chutiang chuan harsa takin september ni somthum sangkha chakua somkua panga a chongte an thlenga chongte ya ni an chama october ni thum sangkha chakua somkua panga a basin lunglei an thlenga lunglei tangin an khuwa melriat an thlengta a kar ni vel ain en kol nuwa a that thailo wangin sinot hospital dutlanga admit ania doctor le nurse chen thai top chua kar ni vel do nan en kol nuwa november ni khat sangkha chakua somkua panga thole ni dar ni le chan ve jing lama a thorim na le tuana te chaw sanin ama ko tu lali suwa ne na thamuang takin akalta ani arwang hi atc basin phuthlak ania ramthar board office sinot office a chol thain kuang anlo siama da ania thana hun serpo manhal ani meriat thaipui le ni in tlaiwar pui ani a tichuan ni thasom pakhat sangkha chakua somkua panga nilai nia ko hran hruai tu ten missionary choi moina pek ngei andu awangin biakina vuini se antia meriat ko hran biakina ropui taka vui anita ani sinat mission board secretary reverend laurin moyan vuina hun amanzo nuwa thlan mola ko hran hoten an thla liamta ani tlangwal silal tlan thanga hriat rengna lungphun po ko hranin an mani biakin compound chunga thatakin an siam nge ani nula ming than nge le sailo sangkha chakua somli panga tanga sangkha chakua somkua pasari nula ming than nge le sailo he pulal thang khu ma sailo leit le pe dar nai thangi leit fanu pali le fapa pali singa no panglama tanga pathum na ne in october ni som paruk sangkha chakua somli panga a mual phenga alo pianga ano panlai tanga atlei rol chu hun chungin nun sual le leple taka hun man anei lo minun ngil takle rual elkonga po unaw rawa khoi zau tak thian siam thiam tak ani anu ina boral san ma awangin in chunga no pangte ni chungin athokrim hle a har sanatam takara primary school azo no in sai tuala kum sangkha chakua somnga pakuak atangin sangkha chakua somruk pakhat thleng middle le high school la chun zoma biateya pol kwa thleng azir boka ama hi zai thiam takani boka wangin sai tuale a chevela po mi hria ta hlo hle a rongbol na le kongsang sanga zai na chuak fo train kum sangkha chakua somnga pakua kum tira isa ya bungruk changria le changkua tunge ka tiranga tunge kantan kalang kei heta hi ka om mitir ta che ti thu hi athin lunga alut na sahle a he tu hian akha to kina deng reng thina kum sangkha chakua somnga pakua aizola chukin sangkha chakua somruk panga november ni khata aizol civil hospital nurse na training in aluta kum sangkha chakua somruk paruk ramboya wanga engma chunjom thailovin an khuwa mol phenga chungte bula akhosa vele a vandoi thak takin hek na wangin india sipainan mana zorhat zela kumthum atang ta a zorhat zela tan lai hian pathian tharau hruaina le pol harna adon na sat thule sangkha chakua somnga pakua kumtira athudon kha
alan thar le thu achung te hril thina kei heta hi ka min tir ta che lalpa ti in ka chang thina lalpan kong min hon sakang ti in achung te a hnem le thin kum sang kha chakwa samruk pakwa zorha ta tanga chuakin an khuwa akhosa a apha kang angin ko ran rong bol na konga ain mang veya pulpit sermon te ko ran mei chelama biala le tual chunga kumbenge mochen secretary na chalin no panglam superintendent na te chalin anun pathian tan amang ve hle thina zai thiam tak ania wangin solo le zai pola atangkai hleya khotwa la le khuala po then rual anga hleya hei hian a hring nun mi zia pholang chiang hle ani a thi ni thlengin then rual thra leina tu an pungkhom na sa hle a makti khop ama thaliam tu a ko khom ani ramboi ma khan republic veng din ma din tura anin tin tu lain me ni somni pali sangka chakwa somruk paliya republic ke tripi an lodin masa a chuta chuan din tu jinga telin committee member ani ana tho le rongbol na te kum sangka chakwa somsari pasari mars ni khata sinot mission botin winchester school ramhlun boarding kachar tlangrama evangelist ti charatan ala a heta hian sangka chakwa somriat thleng athokani sangka chakwa somriat pakhat atanga somriat pathum chung hachek ram thar kachar tlangrama tho evangelist ti charin a om le a kum sangka chakwa somriat pathum le riat le chungin civil hospital aizola health worker training le ani kum sangka chakwa somriat panga atanga somkua thlengin barua tilia kachar tlangrama health worker na athok le ani heta thola hian a hrisel na that hlei theilo wangin medical section ramthar office headquarter aizola da ania heta hian sangkha jakua somkua pakhat atanga sangkha jakua somkua panga thleng a oma heta omlai hian saitika nanna wangin gauhatia inen tirin nakala amma a soilem lo ataksa a bok anlo jai sakngal boka an leaf le sik long leaf lain hun enge mochen achola kum sangkha jakua somkua panga october thla cancer natna le natna dangten tlak buak zelin harsat na chi sang tok na sa hle a chuti me line pathian thu isaya bung somnga pathum changa thu avuak na vualte ti damin kan omta ti in damna thu apuang ta ani sinot mission bo thotu te hna kalin kanna ka chunjom theita ti in a in reporta presbyterian hospital dur tlang atanga medical fitness certificate line november sangkha jakua somkua panga a nogang tripura health worker na chunjom le turin akal le ta ani heta lim tak le thanem ngai taka tho lai hian kum sangkha jakua somkua pasari zun thla atangin ataksa harsat na lo thleng le ta a annat nai na taksa ati buai fe to nuwa po achung te engma ashil lawa shil atum lo ni na lang a tho pui ta chuana din mun that lo zia hria in sinot mission board lam ho tu te remti na in ama hruai chuak turin arukin achung te an cha thak saka august ni som pakhat sangkha jakua somkua pasaria ama in le lo omna mual phenga phur chho ani le ta ani mual pheng alo thlen hian ama cher chuak tu ko hran ten lainat le du sak takin an lo dong songa ataksa natna lo het to em awangin ni tinanun ahniam chak le a hemi chung hian anuna achung te mu a se om tur le tongkam ngai thak se om hriat tur a om lova pathiana adam na le atana atlin lo na asoingun bera achangin a rongbol na lam trong mangin thu asoya hallelujah le amen apereng thin fia taka soi hriat thein nung berchu anaw lal hing lawa hena min hon tir to ta che atia anawin khoya nge I honang atia tripura ati lathu aron cham chuaka leitaksa boral tura hian isua mel du om langzel se mi te hena nun na pe in kahun zong he ka mangral to anga ti achama aral tariai riai ani ti chuan a thorim na zong chu chol san turin october ni somthum pakhat
sang khajakua samkua pasari chun dar som pahnia arong alo bol sakthin lalpa hena thamuang takle chung te thin lungna tuam dam chungin akal santa ani kum sang khajakua somnga pakua kum tira pathian thu adon tunge ka tiranga tunge kantan kalang kei heta hi ka om mintir ta che lalpa isaya bungruk changre le chang ko thu kha kum sang khajakua somruk pakua zorha zela tanlai po nung rengin lalpan kong min honang te na chungte alaron sila asoyang ngein anuna thu soitu chuan tanin atanga suai chuakin atan kong hon saka anulat na zong te ama nei tu Krista Isu ta na Williamin kei heta hi ka om athok top thlengin ama ko tu Isu tan ain pezovek ane arong bol na muna ni tin dairi July ni som pathum sangkhajakua somko pasari zandar som pani le chanveya azia ka chuan mission compound pona damlo an oma wangin an kai thawa achak lo e mawanga khumatranga athot lei theilowa reife abai nuwa thawin akal theisra thute harsa ti ziate aziak ane athi ma ni chanu da ni vela sarmon athona ranglong trong ningeya langmanga pathian thu asoilain theile theilowin abana vaya hallelujah ala petrang trang te khan arong bolna alak takzia atilang chiang le ane winchesara tholai hian tlang pui biak in honna oza kha ansa a lapui engmozat anjir boka ming thani hian soprano kai shroin lazirna atangka em thin hele khabuziak tu hi zaipol conductor ani nge ming thani tuar chelzia po asoifo thin atho puiten athil phalzia te ataimak zia te an soifo thin thei le jam siam po athiam le arwang hi November ni khat sangkhajakua somko pasaria an mani in le biakina vuina in khom man pui ani a ama thana hian headquarters sa atho puite mi pasari lai anon tela upa laram thanga coordinator mission board in achanchin asoya reverend kelal zuala board secretary in thucha asoya reverend lal somale bial tu pasorte kohran shuai tu le bial upate antel thle ani kohran zai polin ama thana hla moi tak ansa a ropui takin William anita ani pu ke thang luaya kumsanga chakwa somnga pali atanga sangkha jakwa somkwa pasari tlang thua ma kholsing le chong thua mi chong te fapa panga zinga upaber dot tu ke thang luaya he August ni som panga sangkha jakwa somnga palia luang pon khua apianga an una upadanin dot chu hetiang hiani kelal biak moi ke thang luaya ke lalung oyi ke lalrin enga ke lallom pari pu tlang thua ma hi polrang kho chuak ni in pi chong thua mi hi luang pon kho chuak ani thunga rambuai kho khoma khan changjol khuwa soi kho man ni a January ni somthum sangkha jakwa somsari pathuma Bethlehem veng thlang aizol an pem le ta ani ke thang luai hian primary school polrang khuwa azawa middle school chu changjol khuwa azauthung kum sangkha jakwa somsari pani atangin government mizo high school lutin metric azo thlengin azira missionary a kalma hian Sunday school azirtir tule KTP committee member ania khotlang rongbol na lama chuan branch YMA VDP le games and sport lama committee member te ani bok kum sangkha jakwa somsari pakua Bethlehem veng lai ko ran KTP in home mission nota chilui ramthar ko ran tlua Christmas manga an kaltumin nakal ve a hemi tum hian lali suala ring lo te mel amu in chanchin thashil trul ti na ina thinlung a khoina sa hle a sinot mission board in missionary an la don ti asriatin adil ve ngala ma se lak anilo lawa a thinlunga ramthim veina are theisi lawa wangin akum le adil le a hemi tuma hian missionary tan lak anita ani missionary kaldon hian
aloi na ko ran Bethlehem thar tuna Bethlehem vengla in an mani chennai na program siamin an tha a senior department zirtir tu le zirlai ten an tha bok ti chuan February ni ni sangkha chakua somriat pakhata athona mun tura sinot mission bo tinaruat sai puiluya evangelist teacher na azomta ani kum sangkha chakua somriat parukatanga somriat pasari chung teachers training tuna diet chaltlang aizola training a training zoa dampareng puya da ani a ta hiana hun top sangkha chakua somkua pasari thlengina thok ani ama a kum sari zet atho nu in lalchung nungi cho kap ki male mangai te fanu nen February ni somni pathum sangkha chakua somriat pariata Bethlehem venglai biakina pastoral roma kuta anin naya March ni khat sangkha chakua somkua fanu ruthi kelaram nga ki an naya anfa pani na Samuel lal chuan omachu October ni somni pakhat sangkha chakua somkua pasaria an nei le ani anu pui hian changche chung po in an parong bol na hi atui puin atoi om thle a hetia pasalin aboral santa thut mai hi atuar hle ani rongbola chu ma hian an chung ko ijon na berchu bazar thingpui dor siamani a chung ko hung takan nia an mani pualin in le lo an din thuai nge nge ani Christian chung ko pa ngai takni in soma pakhat pek an ngai poimo hle thin apa hi official thalowa kum sangkha chakua somriat panhia aborala thanglua ya hian kar khat nuwa ahreve chau nge nge ani atuar hleya apa thi ahriat ve le a ho ve ngala kong tluana trap chungin in chung alut ani ke thanglua hi ana in petak theitop chua thin mi ani a athona mi te point an ngai na hle ani zirti tu training a kal chua don khan a school no pangtele brewing tharten an sathiam lova kallo tura anti kallo turin antia ain khatin chuata an thutlat maya akal chuak hlei theilova kan ho tu ten rem anti phot chuan kalokal le don thawalom ti in nukul treu chungin thilom zia ashil fia nuwa anin kalsan teita ram ani ain po khar lovin kong hong huaina kalsan top mai ani a training zoa dampreng puya anda tak sia wangin sai puilui ko ran in sinot mission bo tho tu te hena an khuwa da le turin an handil le a ma se andem ti sakta silo andil ru ana hle nge nge ani a tho chung hian malaria nat nai na ti buai hle bok aram mi te chau nilo a tho pui te poin an ngai na hle ani bru nam jinga Christian la ni velo te chu ring tu an ni thuai theina turin avei bera an hena isua chanchin soipo ape hle ani ring thar ta jinga ko ran pol then khat anron in rol lui tlat thine ro chu poi ati hle thina hun local zela po ring thar ta ti chi ai lo zongin ko ran pol rang ten rong bol tum ram se ati fo thin anau pan lai chuan a hrisel thalowa ate de uboka ma se milulul le huaisen takani thung midang nena anin sual poin nuailama bet ran thin ma se atap du silawa abo bet tu hi an trap le nge thin ani ome kum sang kha chakua somkua pasari bru lawa mi then khat an tlan chiat lai po kham kei chu katlan chedon lo min khoi an du le min khoyanga atura ni le kathima yang hei hi commissionary na ni atitlat mai ani missionary na tho chung hian evangelist teacher ni ma se ko ran en kol na lampo tho lo thai ani lawa chairman na te thusil na te chokidar na thlengin atula pianga thok mai thin dampareng puya hian pastor alo omta ka wangin pastor bial secretary ni in school lama head teacher ani bok ahun nung lam kum sang kha chakua somkua pasari sinot in khom pui palai atana ruat ani angin dampareng pui bial tu pastor si zoram moinen nikwa thasom pani sangkha chakua somkua pasaria dorpuya anron kala hemilai hi brutam tak antlan chiat lai kha ani a sinot mission board how tu ten bru zinga missionary thok tu te chu an tho na huna Christmas mang vekse amai ro chu thilom dan thli thlai masak ni se antia
ti chuan boruak khi thlain ni som pakua thla som pani sangkha chakua somko pasari zirtop nia scooterin dampareng pui panin a ho thlale a atuk ni som ni thla som pani sangkha chakua somko pasari inrin ni tuk thuan ei khama scooter tho hian bial tu pastor si zoram moine nanon chhole a dampareng pui atangin tluang takin west phailing anon kal tlanga tut lui anron tlan pela tutatanga kem thum vela painar motor lian nen kalvat lai taka anin pela anin pel sual deu sirlama an han kalchu kalvat lai takzona balcony lo tlabal lai taka an tlan liam palta a scooter le pu ke thangluai chu korthuk taka an tlatha a pastor zoram moi chu van nei thak takin kopang hrui hnoka atanga engemoti tiin aron wak chuak thei lawa mangang takle thilom dan a han en chian chuan a thian pa omna zuk thlen thlak ve thuai chu ati tur masa ni in a hria a ti chuan a thian pa din mun chian turin korlama chuan a chuk thla a helai mun hi kurung thuk tak kal har sa tak mai mi engemaw zat an lo chet sual to na ani nge a lau thong le thabar takin har sa ti takin kor chu azu thlenga ke thangluai chu a han khoi chuan alo thi fel der to ani mangang takin kongpuya alon chuak chhole a motor kalrem chang tran pui tu tan achang taringot maya marpa ara atanga MSC bus lo ho chho chu a muta hlau maya an accident dan te sila ruang la turin passenger te chu kora an chuka kongpuya ruang chu anron la chuaka van nei thak takin zip ruak a local lawa pu ke thangluai ruang chu tuta dap chua an phurle thlale a OMA in kuangmoi takan siama pastor zoram moi chuan zip chu a hayara ke thangluai ruang chu aizol lama phut chho anita a Bethlehem lama tangin OMA nula le tlangwal arem chandan angin ruang muak turin an kalve ngal boka leng puya anin toka sairang biak in compound khotlangin lo muakin thingpui an lo buat saya an chen na Bethlehem veng thlang chu zan dar som pania an thleng thei chau ani arwang tlai war puyani a atuk ni somni pakhat thla som pani sangkha jakua somkwa pasari pathian ni chhun dar khata ropui takavui ani avui na hi upa lalthiang liman akai hruaya pastor si zoram moya reverend kelal zuala sinat mission board secretary kauran secretary le chung ko ayo puti sangthua maten thu an soya bial tu pastoral chuan lianan thamuan na thucha asoya thlan muala upa lian thang puyan hun nung aman zo in ui tak chungin ko shanin atha liamta ani abung ruala a zukal te po bru christian le ko shan hoten na sataka tapin an lo dong songa an ui tak meu ani anu puile afa te hi Bethlehem vengla ya an khosa a an fanu ri thi laram nga ki phei chu sang ni som pali hian bial zai pol member tanglai ani nge ani ole khati zong kha ni le phot mai sela